ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip nu Allah, mga pagariyami, mga bubayami, nagong mga wataami. Ayat tanud ni dadayo nagyang kutuwa mga andang mga bendingan tanu makapantag sang kaiya agama tanwa agama Islam ka andi makan di daerah yang kutua ilmu di nasabut di itanu dirugudin nagu di itanu pagusay nako umandin lagi da iya oras tanu pagpangnintan ko Allah pakambarakatan niya nagyang kaiya oras tanu imantuwa mapuntok nagu kang gunaan tanu nagu balasan rakatan Allah si ikudi tanu kapagintaw sang kaya dunia na aya sampurna yan na si isa giyang kutuwa kapuging editanu si isa lungan amuri. Misabab san mangurip nu Allah na ayay niya babaluin tanu udina ayay niya miya pikir tanu ambaluin tanwa alang tanu sangka iya oras tanu imantuwa kapakapumagpada tanu na giyang ka iya aya maana niyan na barakah tugusain tanwa giyang ka iya makapantag sangka iya bitiara si iku barakah umani isa na masisingayo yan ikambagian yan sisa giyang kaya dunia na sampurna yan na sisa alungan amori aya sabab na giyang kaya barakah na igira miyatag uli na mitak na sa giyang kutuasay malagi do si iku tamok si iku galabak si iku umur si iku kawiyag-wiyag si iku darpa antaka si iku masa na igira amitek na sanso aya makna niyan na barakah na giirun dak lagi ang kutwa mapya na gumala agi ang kutwa diirun kang gunai na aya sampurna iyan na giyang kutwa kakebaluin yan mala ikipantag si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ito isa ba pa kailangan na si iku Muslim agyang kutuwa kapugpumangan niyan si iku Allah sa kapakambarakatan yan no si iku amalian na gusto ilmu iyan na gusto masan yan nagugyang kutuwa tamukian nagu pengninian si iku Allah akapakambarakatan yan no si isagyang kutuwa pamilian yan nagusto mga muria taunian nagusto dunia iyan nagusto walungan yan amori nagukailangan ko Muslim masyap yan nagyang kutuwa pupengasasabapan ko kapkakawita si iku barakah apu na si iku Allah subhanahu wa ta'ala yan kaya barakah mangurip nu Allah
naigira amya padalum kusay najirundak lagi yang kutua mapia pepakadak lu lagi yang kutua mapa padalamun amapia Syekh ini Raghib rahimahullahu ta'ala na ayakat ru'yan na tigiyan al-barakatu hiya subutul khairil ilahi fi syai' ayat tigiyan na petiru na barakah na giyan na tigiyan mana iso katek na umapia kapakatek na awallah si ikumapia sagiyang kutwa syai' si sagiyang kutwa syai' na giyan na ipetiru na barakah ibarat yan na sutamo ketanu na anded ni katek na unagiyang kutwa mapia nagugiyang kaya umur tanu na anded ni katek na umapia so amal tanu so ilmu tanu so pamilya tanu so mga muria tau tanu so dunia tanu gusto alungan tanu amauri na anded ni katek na unagiyang kutwa mapia amakan dekla agiyang kutwa mapapadalamun amapia na giyutui kia balui agiyang kutwa syai' ayam ananian na mapapano abarakah dudun agiyang kutwa kabarakat atigitan ginan isabab agiyang kaiya barakah kabarakat udina barakah na igira amia tagu sagiyang kutwa may tu asay na pupakadakala na igira amia tagu sagiyang kutwa madakala asay na mala adiru na kang gunai mala ayam ananian na kapenggunai ron na ginan isabab agiyang kaiya barakah na aya pinakamala aya maana niyan na mga unganian na mga raradian si ikulang wantaman na giyang kutwa aya maana niyan nakakusaraw na si iku unot na paratiya si iku Allah aya maana niyan na amay kagiyang kutwa say na may puno na giyang kutwa kabarakat udi na titano baraka na mala akapenggunairon nagukusar si sagiyang kutwa ika susuat wallah nagukusar si sagiyang kutwa unot na paratiya si iku Allah ta'ala ibarat utamok na amay kagiyang kutwa tamok na mapadala mo na agiyang kutwa kabarakat udi na giyang kutwa barakah na giyang kutwa tamok na kusar si iku agama giyang kutwa tamok na kusar si iku Islam giyang kutwa tamok na kusar si iku unot na paratiya si iku Allah na kusar si iku ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala na lagi na mamusuya maana niyan na mga umur tanu igira piyakam barakat wallah na aya kalilid na sumanga umur tanu na si pagkisuramig si iku agama si iku unot na paratiya si iku Allah igira piyakam barakat wallah suwaya maana niyan na amal tanu na madakala adi tanu kanggil baka ku amal tanu nagu ikhlas pan si iku Allah ta'ala igira piyakam barakat wallah su ilmu tanu na mala adiru na kang gunai nagudiming gudalan nagupkisampay si kusalakaw igira piyakam barakat wallah suwaya maana niyan na mga muria tautano na aya kada kalangkiran na kekwasiran amapia aya ama punggil bakiran nagiyang kutwa amapia ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala igira piyakam barakat wallah su pamilya na aya arupaan yan nagiyang kutwa isa ka pamilya na pala-palesiran kipag-agama nagukipang unutan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na amay ka pakambarakat mo Allah sa dunia tano na aya ama ano to nagiyang kaya dunia tano na ditano ron aya maana niyan na isembi ditano ibsembi suwalungan tano amori si iku aya maana niyan na dunia tano aya akadaklan na suwaya maana niya na dunia tano na aya di tanuro na kanggil baka na makapantag si ikwalungan amori makapantag si iku ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala na ginan isabab asa katano na patut katano agiyang kaiya lalayon tano di kapamang niya si iku wallah sa kapakambara kataniya katano si iku langwan taman si iku kakaro kabintang tan kuli tano kapagintaw sa agiyang kaya dunia na yung maana niyan na adto na iniba na pupengnin tanong si iku wallah apakam barakatan ni rakatan nagyang kaya barakah na ini rupay ini wallahu ta'ala si sagiyang kanan adalam Al-Quran agiyang kutwa syai na amay kang agiyang kutwa tao na amay kang gululaan niya agiyang kutwa syai na aya maana niya na palakaan wallah agiyang kutwa kabarakat
giang kutua power baraka madakala amapia sisa giang kaya dunia na sampurna yan na giang kutua baraka sisa alungan amuri. Diteru Allah Ta'ala atigan manay isa suratul A'raf ayat aika siyaw pulu agunam na piteru Allah Ta'ala atigan manay walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Upama buat tinggu Allah Ta'ala kasumaging mga tao ko pagingdigidan amanu wattaqaw na marat yasiran na gumanang gilasiran pananggilaaniran sa mga lalangan wallah ikalkiran sa Allah lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard na mataan at tigu Allah lakaan na mikiran din so kabarakat baraka madakal amapya apun si ikulangit na gusulupa walakin kazzabu ugida tigu Allah na kagi piakam buka gira na tigin manai so mga sugu at tigin manai wallah fa akhadnahum bima kanu yaksibun na sinik sa amisiran at tigin manai wallah sabab sa giyang kutwa pinggulo leran amarata sabab ko pinggulo leran amarata ay mana nagiyang kaiya para tietan si wallah nagugiyang kaiya kalaktan si wallah na pagkikawitan si baraka kikawitanang si kumapia agiang kutomi aluitano agiang kaialangwan taman na igira amia pada lamun agiang kutwa baraka na mala adiru na kang gunay pakapendakalan wallah agiang kutwa antuna ni bana mapia agiang kutwa kamapian na pakapendakalan wallahu ta'ala gitu sabab kagi sa mga sahaba so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus sa mga sahaba na siran ilbiya mala diinggelbak siran ilbiya mala ang gugulalan uli ng diinggulawla si ikwaya makna niyan nakalak na parate si ikwallah na kagi siran ititu adi mamayandag si ikukalak na parate si ikwallahu ta'ala na ayamang umiyam betad ukawya guyagiran na sisikiran agiyang kutwa baraka mapapadala makiran subaraka nagwaya maana niya na siikiran mala agiyang kutwa baraka nagusiram pen ayam maana niya na miyakang bagyan si sagiyang kutwa ayam maana niya na rabray abaraka antuna iba na langkap abaraka nagyutui sabab at pingguna na usiran wallah nagutiru siran wallahu ta'ala naguswaya maana niya na mga bilang ataw si kumangurip wallah na ayam makna niyan na pingguna na usiran wallah si sagyang kutwa say apiakan deklan sama pia say amadakal amapapadal mo na amapia nagu pingguna na usiran wallah si sagyang kutwa baraka na giyanan isabab agyang kaya Quran na ini turu iyar katano uli na pingguna na utano niyan uli na piteru yan agyang kutwa ayam makna niyan na kini sugu niyan si sagyang kutwa kapagpagan na datano si ikwaya makna niyan na kapag ada tanong si sagyang kaya Quran nagulitan ron nakapruguluda ay sabab nakagyang kaya Quran nakapapadalaman sa baraka ndudu na agyang kutwa madakal amapia ginan isabab ay mana na sumanga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum na ayab tadiran na siran na mo una siran ko kalak na parate si wallah nakagyang siran na mo una siran sa agyang kutwa kalak na parati si ikwallah na giyutui sabab amini bumbur kiran agyang kutwa kabarakat apun si ikwallah mini samburak kiran agyang kutwa madakala amapia nagupinguna na usiran wallah si iku galabak andudu na agyang kutwa madakala amapia nagundudun agyang kutwa ay makna niya nakabarakat giyutui sabab asiran na mindakala kiran agyang kutwa barakah di kiran manggulula agyang kutwa kabarakat urina baraka agyang kutwa pangnangkan barakaw langwan taman barakaw patubul tamukan barakaw kapagintaw sa agyang kaya dunia barakaw diiran kapagintaw nyalain yusiran man magagdamiran sumapia kapagintaw sa agyang kaya dunia magagdamiran so kalilintad akapagintaw sa kaya dunia minsan pa na sinan na ayaw maana niyan na da amada kala akasang kapaniran
Mda madakala apanganang kaniran. Nagyang kutwa may ito apanganang kan. Na sabab sa agiyang kutwa ay maknanian na kapapadalam kiran agiyang kutwa kalak na paratiya si ikwallah na giyong kutwa may ito apanganang kan na ay maknanian na api edinya nakapagitun kumadakal na ay maknanian na papagitun kiran nagu antuna ini bana pagkusug sirampan. Miya panutuntan ko miyaw na agiyang kutwa sa katawa sahaba asiran andarudupa sagiyang kutwa masa aji ka pangalot o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayam maknanya nakuta apkuta niran si sagiyang kutwa kapkidawa na sagiyang kutwa kiyati aji ira nakapangalot sa ayam maknanya nakanot apkuta niran miya kapiragawin ada siran makakan na susaba de kumanga sahaba na ayap pisuuniran na penggakota niran sa atur agiyang kiyatian niran ta anda apa kay leron ubasiran pekaur laman untuk kapiyaging kutwa kapkuriran na ipkemamalairan ubabad na adna makailekiran ang mga tao na ikapadiyan siran sagiyang kutwa betadiran ada siran mamakakan na ipkemamalairan pan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakay sanungan nagyang kaya sa katawa sahaba isa mga sahaba na tigiyan kay karumanian suat tigiyan su Rasulullah na miyati sinan sana kamiya kapira sinan sana gawi nadad nakakan daw ko siran din may lewa siran miyakakan na inutabud na tigiyan man ay di sumbulia agiyang kaiya kambing ada warwarong ay pag natak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigi karumanian na sumbulian ka na sumbulian ini panininda di karumanian na kayo makalutusi karumanian na tigian ke karumanian na tigian sagiyang kutwa darudupa yan ada tu asungui ka tigian su Rasulullah na karyang ka makaring ka tigian manay na tiruang kau na sungu sawalay kaad na ipuga na tao na simong siya kaya tu na sumiyong ko Rasulullah sumiyong kiran sagiyang kutwa di ilan ng galibakan na kagiyang makaw mako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inubay niya su Rasulullah na kirinian na kagiyang maubay niyan initong yan na tigin ya Rasulullah na sungka Peter wa tigin emisis sungka tigin sa walay ka adna ipuga na mirka ayam makna niyan na anto na iba na isa pa ta mirka na sukyan negaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tuminindig si Rasulullah na tiyanwan yan sumanga padiyan tigiyan nakate tigiyan so pagari niyo at tiyanwan tanong niya nakaad na isa pa at yara katanong ayam ana niya na ad na ipaganan niya tanong na ino karya antay di kebaya baya miya kapira gawin ada siran mamakakan o man isa na pekaur ada kekadiran na nasukyan negara agiyang kutwa sakatawa sahaba miya kawida kalian tigi na pitirwa ka na tigi na inwa ka na tigi na inutong su Rasulullah kasakan yung ipakasungan sa walay na miya kapi niya tigi na manay kaya na niya na tiyawagin agiyang kaya mga pada mga sahaba namiya kawida kalian antuna na tigini indio wako Rasulullah amay kamo manian lagi ang kaya pangan ng kanamiya kay itu adi kirang pagtun na antuna puna tigini indio wako tigini sagi ang kutwa daru lupa kan aya pitiru iyan na subuh Rasulullah iya makna niya natuwagin subuh Rasulullah pagim bicar miya kawida kalian na kaya pusungsiran sa walairan na dindi mamimikiran lagi ang kaya aya makna niya na sa katawa sahaba at tigin na miya patay ako at tigin imisis kayo inwa imama kaunong tagin kaya mga pada mga mama na gumabu malang kawi misisian so Rasulullah maguguyo di sila nagusto mga sahaba na tigin na iso na ini ang mama apintir wakano na buah kerinian na so Rasulullah na inwa ialamu niyan sinan inimbitar niya kapi ini ato na ipagan ako kiran adi pag ito nagyang kaya ayam makna niyan na ipagan nami na di silang di maganda ma upama isa na papagantok niya naging kota pa diyan ina pitirwa kanu na ayat buah kerinian na Rasulullah na pengira mabuh yung kaya mama sa ginawa niya na tigin na miya patay ako at tigin ni misis sa kaya makna niyan na pitiru yan na subuh Rasulullah na kaya makamasiran sa walay aya makna niya na kensiran tutudungan lagi yang kaya aya makna niya na isa sa timana panganangkan abay ni mana na miya ka ket miya aya makna niya na kaya signalan ubay si karumanian natigi na asung kasi iman na kaya sumungon natigi na inwa pitirwa ka asung Rasulullah ikrin ka
na inwa baga sila na inimbitar na tigi na di ko mambuat tigi na katawan ka subuat tigi yang surah Rasulullah inimbitir ayak na tigi mana ina tiyan wani yang siram benlang na di ko ya tigi na katawan na tigi na duman ay kapag ito na panganang kanaya na tigi na nasitan manarisi wallah na ayat din na aming gulula sagiang kutwa kia pananglah sagiang kutwa panganangkan na suding surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pimbejitian si sagiang kutwa mga pedian na kau tua langun siran miya makakan na miya usug siran pen leni mano tu mai itu panganangkan na kagi sebab sagiang kutwa mapa pada lamun agiang kutwa barakah na aya makna nian na miya kapia-pia kia gedemeran na kagi giangan man apanganangkan na gupun aya makna nian na dabun barakah na ayah kalilin na dikusug-sutaw ayah kalilin na dikusug-sutaw ayah sabab po na ayah makna niyan na da mapapadalamun abarakah na ayah apiap man ayah makna niyan na miya kay tito na may kan dulu na giyang kutwa barakah na ayah makna niyan na sumas na pakulawas mapipia ginawaw taw na miya katiyo ko po na giyang kutwa panganangkan makatitiyo ko po na giyang kutwa ayah makna niyan na panganangkan na giyanan inuro katano piya katurun wallah agiang kaya Quran kaya sabab ko piyakan daklan wallah sabaraka na kaya piyakan daklan wallah sabaraka na ayah maana niyan na ayah sumur katan wallah na perugurugudun tan wagiang kaya Quran na gupeng gede-gedaan tan na gue maana niyan na pegana dintan kaya so Quran na gupo na kamaswa gupo na ka peruguruguda na kesiraya tangkas agiang kutwa mapia uli na agiang kutwa baraka amapa pada dalam sisa agiang kanan Al-Quran gitu pitur wallahu ta'ala at-tigir marai kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab sisa surat Sad ayat ay ka-20 agusiyaw katiyating wallahu kitabun anzalnahu katiyating wallahu kitab apiya katuruna mirka hey Muhammad liyadab mubarakun apiya kandaklan sama piya ayat makna niya na baraka liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ayat sabab na an manggeda-geda an maperugurugud semanga ayatian an maprasarasam semanga ayatian waliyatadhakkara ulul albab naguan mipananadem mga tao ang mga mampunay sa akal an mapaganad waya makna niya na mga tao ang mga mampunay sa akal sa din sa tawa adna akalian adna plano niyan amapia na madaklo nagyang kutwa kapembetian yan si Quran nagugyang kutwa din yan nakapruguru-guruguda si Quran ayat sabab nakagyang kanan Al-Quran nakapapadalaman sa madakla amapia ndudun agyang kutwa kabarakat ndudun agyang kutwa baraka ayat makna niyan na piya katurunun wallah subhanahu wa ta'ala nilai ni man giyang kaya Quran na sa din sa ayat makna niyan na kepadalaman sa giyang kaya Quran na kepadalaman sa giyang kutwa baraka mapapadalaman sa Quran sa din sa kapadalaman si sa giyang kaya Quran na pupakasireta ko baraka mapapadalaman sa giyang kanan Quran madakal sumanga karina ato na karina nilai ni man giyang kaya Quran giyang kaya Quran na piya ka turun wallah na aya piya ka awid yun sini yan piya kang gulalan ako Jibril alayhi salam na kaya pa kang gulalan niya ako Jibril alayhi salam na anto na ibetado Jibril sa kaniyan ipirmiro ko lang ng mga malaikat lain man ito kaya ginan so power o Quran ginan so kababali o Quran abaraka na kaya siratan yan so Jibril alayhi salam amin beli sa kaniyan ang number 1 ako waya makna niyan na anto na iba na mga malaikat sa kaniyan ipirmiro ko mga malaikat na uriyan ito na piya katurun manwallah na si ini yan piya katurun ako Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanto na ibitad Muhammad sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wa khatamal mursalin wa khataman nabiyyin imamul mursalin wa khataman nabiyyin suwaya makna niyan na Nabi sallallahu alaihi wasallam nakagiaron minituro na giyang kaya Quran na ayat betadu Nabi sallallahu alaihi wasallam na sakanian ipirmiro ko langon o mga nabi sakanian inumber 1 ko mga nabi da pa kalawanon ko mga nabi nagusakanian imuri-puri ko langon o mga nabi pawiranan o Quran
kabarakatanan Al-Quran na urian to na piyaka turun man wala yang kaya Quran na yang piyaka turun si sagyang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na antunay bitada gyang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pirmiro kulangon mga umat da apa kalawan kulangon mga umat kagi pirmiro ko mga umat gyang kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarakatanan Al-Quran na nabatanok man pagumani piyaka turun wala gyang kaya Quran na anda niyan ini turun si ini turun sa ulan-ulan Ramadan nakagya piyaka turun wala ko ulan-ulan Ramadan na mimbuli sa ulan-ulan Ramadan apir miro kulangon mga ulan-ulan na ginan sa Quran na piyaka turun man wala gyang kaya Quran si Ramadan na si ini pantag si Lailatul Qadr nantunay bitiro tunay bitiro wallah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr so Lailatul Qadr na tumo adi susang gibu ulan-ulan simbo susang gibu ulan-ulan so Lailatul Qadr na pirmiro kulangon o mga kagagawi si kutanday umur ay sabab na kay diron mini pantag so kiniturunan si Quran nileni mananan naginan ikiatirun wallah atigina kitabun anzalnahu ilayka mubarakun katiyati wallah so kitab api akan turun amirka api akan deklan sama pia baraka liyadabbaru ayatihi ka aniran manggeda-geda sumanga ayatian waliyatadzakkara ulul albab naguan mi pananadem an mapaganad mga mampunay sa akal adna mga akadian naginan iya maknanian na antunay ni ba na kailangan sira katano agyang kaya kapupugan na tanong si sagyang kaya Quran sabab na antano makasiret sagyang kanan abaraka ayama na niya na mapapadalam si sagyang kanan dalam Al-Quran nalini man so kaya pagintaw mga sahaba kanabaad na mga trakiran kanabaad na malaapangan ng kaniran kanabaad na mga silfoniran kenapa mapia sumangan gitarniran kenapa siran makapag-irakon kenapa siran kenapa na mga irpaniran si kudiran nakapagintaw na palay di karumasayan na minsan po nakarumasayan na mapia kagidabayran kudiran nakapagintaw sa giyang keenya sabab nakagi sisikiran na giyang kutwa ay maanan yan na mapia sisikiran na giyang kutwa baraka piyakan barakat wallah giyang kutwa kawigigiran ay leni man sumasa umangkiran maawat so pagitaw umangkiran maawat so pagitaw na makaito so baraka ko pagitaw makaito so kapya agyang kutwa pagitaw na aya pinakamapya ko mga pagitaw na agyang kutwa kararan yang kiran khairul quruni qarni tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya pirmiro ko mga masa na sumasak na tigur Rasulullah summa alladhina yalunahum uriyan yan na susiran to miya makatundugun miya makatundukiran ay mana niyan na giyang kaya masa na tigur Rasulullah nagi pirmiro ko mga masa madakala amapya amapapadalmon na uriyan yan na sukman sumya katundukiran nagiti makatutundugun sa kapya na sa din sa pakatundukiran nagiti pakatundugun mabusa mapya taman sa ayama na niyan na antunay iba nakawatan yang kiran nagianan ema na niyan na kailangan nagiyang kutwa dita no kapamang niyak wallah si sagyang kaya baraka kudita no kapagintaw sang kainya so Aisha radhiyallahu ta'ala anha na ayakat tiruyan natigyan na laqad tuwaffiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wama fi raffi min shay'in ya'kuluhu dhu kabid illa shatru sha'irin fi raffin li فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني أيما أن so Aisyah radhiyallahu ta'ala anha napitruyan asiyat tigin ko kaya gana tirakan Rasulullah kaya wapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaat tigin matatago ko mga tatarakan data matatago tigin ko tatarakan at tigin manaya kakan o adin ayam ananian na pedunian ayam mana niya nabaranyawa daat tigyan akakan ayam mana niya namatatagusi ko mga tatarak na tigu Aisyah arumwar ko miya kay titu at tigin man iya syair bantad ayam mana niya na ayakan pagkina tigu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sa tama na tigin sa miya tiyagyan ko tuwa masa akap kina ko nagito na miya kay titu ilayin man ito
Mia kay itu na mia ti ema na niya nakapke kananian. Mia ti ipke niya no. Na kay piakam barakat wallahu taala. Na gitu sebab mia ti ayam na niya na kapke na niya no di niya no nakang gunai. Sebab sagian kutwa mada kala mapia mapapadan mo. Ginan igian kaya barakah adita no pagusain mangurip no Allah na kailangan niya alala yung tanong pumangnin si wallah. Ugi naging kaya barakah na adna mga galbak akikawit tanong ko barakah. Mga galbak akisabapan sa kakikawit agiyang kutwa barakah. Mapadala mo sa agiyang kutwa ay makna niya na say. Mapadala mo sa agiyang kutwa galbak. Uri nagiyang kutwa patimutamukan. Ay makna niya na andi di kapadal miya nun na miya kawit yan agiyang kutwa kabarakat apu na si ikwallahu ta'ala. Ay paganiron na takwa Allah. Suki ka na kang si ikwallah. Suki ka na kang kwallah. Na ayama na niyan na. Giyanan ipkasabapan. Kung ayama na niyan na. Anto na iniba na barakah. Andit ni kikala ka na kakwallah. Na ayama na niyan na. Miyakan da kalaraka iyang kutwa barakah. Anto na idalil. Nagyang kutwa miyaw na abiyatiyatan wa Quran. Sa surat Al-A'raf. Si ku ayat ay kasiyaw pula agunam. Napitir wallah. At tingin man eh. Walau anna ahlal qura amanu. Upamamu kaso mga tao kumadak laingid paging digidan amanu namanang maratiya silan wattaqaw nagmanang gila silan la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard na mataan lakana mikiran din so kabarakat apuno si kulangit agu si kulupa nilani mananan so kalak si wallah napkil kaniya nagyang kutwa kabarakat pagkil kaniya nagyang kutwa limu apuno si wallahu ta'ala. Nilai ni mana lagi yang utwa sakat tau mama aplilakaw aya iplilakaw niyan na para bu aya makna niyan na ipagana diyan sa ilmu pagana sa kaniyan sa ilmu na kay iplilakaw sa kaniyan na riyaw sa kaniyan na ungos-ungos sa gukawaw si salalan na daw ba niyan luto aga kaniyan na kay makna niyan na plilakaw sa kaniyan aya makna niyan na anto na iba na ikopay sa kanya na adugaw, nagukaw, na kaya, ayama na niya na dama kapinakapilakaw niyan, ad na miyaw man niya na lawasay ko. Ayama na niya na pagundas. Ayama man niya na tumya naon. Na kaya makatanaon na sumyano doon nakapaginom, ad na miya salud yan apkan uda apol. Na kaya masalud yan nagyang kutapkan uda apol. Na ino karya eh. Tunga niya pikaur. Sutigit tanwa, giye po nakaayama na niya na muyag ako. Nakagya anto na iba na makuha niya nagyang kuto apol na kaya niyan. Nakagya makaniyan. Kaya taguan sa bagrap. Yakap niya ginawa niyan. Na miya pikir yan at tingin naman na iya. Anto na iba na. Miya ka na tingin nagyang kaya apol na da ka na miyudas kukirkun. Na ini mana to nagyang kuto kalaka. Sa ikwallah. Kala sanggila. Agyo to na kanabaw ng paniugat iba niyan. Peluba sukirkun. Agyo to na yaman na niya napkanudu. Na sabab sa giyang kutwa kalakian ubong bud mi Somalia agiyang kutwa ayam adan yan na anto na iba na miyakan yan aapol na ini kalakian utos wallahu ta'ala ini kalakian sabab pros wallahu ta'ala nagu ini kawanian na sabab sa giyang kutwa kawanian sa ububud na yamanan yan na mi Somalia uno to ububud ng gito na makaran sa ikwamalian na pimbinugian agiyang kutwa kirkwapol ano man ay tigini kato na koron. Na ayam ya pikirian na tigi na simya kapon sa lawasay ko. Na siguro doon na tigi na giyang kaya apol na aya katuan niya na ataga lawasay gaya. Ayam na niya na sagiyang kaya po na nagiyang kaya lawasay ko. Na pikiriga iya nagiyang kuto lawasay. Na kaya kadiga niya nagiyang kuto lawasay. Miyaw man niya nagiyang kuto ayam na niya na sa timan sapu na apol maka ataga giyang kuto sapa kaya na sagiyang kuto lawasay. Na tigi na kate amya tunakan. Nanta mga di kirkun. Unia na perlu bagian kaya kirkun ad na milingin asati man awalay. Ayam na niya na malumakaw ubay sa giyang kutwa anto na iba na apod. Nasialam yan. Natigin na simbagin na mam. Natigin na inong kanan. Natigin na saka natigin na pililakaw ako tigin na riya utak ko tigin na ungos-ungos. Na ad natigin na miya sandugakan natigin man iya apod sa giyang kutwa lawasay. Na piyang digakan na giyang kaya apod saya. Nabasa katigin ni kirkun. Natigyan na ang kaino. Natigyan na at natigyan na miyakan ako nung natigyan man na eh. Napangning ko at tigyan na rila. Natigyan na giyang ka na natigyan na apol na dua kirkun.
Ay ma na niya namit ad na tigi na mitutumpu ka kanu. Nasura ka kanu na tigi naman ay na inirila ka. Nasura tigi naman ay so rakon o mitutumpu ka kanu na di ka kirila ka na bakan mi papar. Ay ma na susaw pa kon inirila ka susaw pa kon na pang niyang karila kung kirkun. Na tigi na kirkun. Na tigi na katan suwalay sa nasong kaon na sadin sa maumang kaon na giyut wi kirkun. Na miyaw man niya nagiyang kaya ay ma na niya nawalay. Sumiyong sa giyang kaya walay. Siya alam yan. Miya kasumba gagiyang kopwa dato. Natigyan na inukanan. Natigyan na bas kay kiri kasagiyang kopwa apol. Natigyan na ang kaino. Natigyan na ay tigyan na miyang gulula. Nariyaw tapwa tigyan na umus-ungus sa lalan. Nasabab ko kaya raw tarak na umus-ungus. Naminino mo ako tigyan sa lawasay. At natigyan na miya sa ludak na apol. Nayama na niya na miya kanakan. Nagyutwi sabab ay inuwakan sa kapagpangadaga kapanganing kurka arila agiyang kutwa miya kanakan na apol. Nagyang ko tumambu dato, miya gada yan at tigina siya kinina, number 1 na mama. Mapiya niya mama. Tunga na iya masanggila mama, at tigin naman ay. Na kaya pang ninyo narila, at tigin na di ka kirila. Nanyi man ito. Di kurang at tigin na kirila, agyang ka na naapula miya ka na ka. Na miya ka wida ka niya kiyo to. Tigin na miya ka pini, kaninya rak na Aprila. Miya kapira na din yan nung di pa mga ninatigin na rila nakarak na tigin na pula kayo ni tina di kurka kinila. Tama sa ema na niyan na din di mamang ni sarila natigin na anto na tigin ni kabaya ka manggalbaka ka. Bakong kapakapong galbaka sa giyang kaya sapada na ka para bumirila ka na ayang karakan ni sukay. O di na panuba ka din sa manggalbaka ka. Ayaw mo na niya na isubu ka na ka galbaka na ka na asar mo ka mirila karakan na giyang nanamiya ka na ka na apolo. Natigyan na Aprila ka nakatigyan naman eh. Uwi na sa timan asarat. Natigyan na ito na isarat. Natigyan na pangaruma ang kaswatan. Miya ka pini at tigyan kayo. Ito ka tayo pilala ka ako at tigyan naman eh. Nayay niya. Kilala ko ka na pangaruma ko ba? Natigyan na. Din natigyan na. Din natigyan na pada kondisyon. Din na pada sarat. Udi ka pangaruma. Lalakaw ka natigyan na. Di ko kay Aprila. Yung nga na naapol. Na pamimikiran ka tigin naman eh. Ano man eh, kipagawa na ka, sa nga nanakya na kaapol. Gina mo isarat. Mapangarumang ka, nirila ka kaapula na. Nadin di mamimikiran siya kayo to. Tigin na miya kapini. Nakya tigin naman, nariga ko wallah. Pangaruman na ka, nagyang kaya ba eh. At tigin naman eh. Andra kan mirila, agyang kaya miya ka na apol. Miya mimikiran, yung mga niya nagyang kutwa dato. Tiginan na dato. Na tiarima ka na tigin, agyang kaya ayama na niyan na ini syarat takarakan pengaruman na kanawata kau tu. Natigin na miya payotasan. Kaya tigin na pengaruman na ka na inirila ka. Wid na ayat tigin na pagkisabutang kuraka tigin. Nagyang ka na nawata ka na tigin man ay nabuda di pa kanunong. Nagudi pa ka bangala. Nagudi matao tero pangaw. Nagudi pa ka lalakaw. At tigin man ay sadir upama. Di makapangawa-kawa. Nakio mananawida kali yakio to. Ina miya kapin. Pamana miya kapangarumatap na tigina dita mi pagkondisyon. Ay giyo nga miya pangarumata na langon din na ay mana niya na dirun ke arap. At ito na tigini suwang ko. Na miya ka pamimikiran paman siya kito. Tiginan to na di mapiki dia kan siya. Pangaruman na ka nang usubi. Miya ka ginawa giyang kutuwa mama tigina. Ba't na riya pedakwan. Pagi pengilbak karakan tigin na din. At tigin. Dia kerakan na tigin ni Prila. Ubang na ni pengarumah. Na pinggulaw layaki ito. Miya mimikiran sama beberapa pemikiran. Na tiginan na. Mana rigaw wallah. Pangarumah na kan. Na tigagi ang kutua. Tigin na kudatuan na. Pengarumah ka na tigin na giyang kananawata ka. Kaya may sisa pemikiran niya ito. Pengarumah niya. Kaya makawing yan. Na tigin na kata na tigin suwalay na sungkaon. Na makaw na tigin na salamang ka. Na sad na tigin sa maumangkaw na tigin na dirun emak na niya nabubaningon na giyutoy karumang ka. Napakagan ta sa kagi makawing sumiyong sa giyang kutawalay. Kagi sumtawalay ito naman na yan kapililakaw niya hindi mamimikiran. Hindi niyan pa mimikiran naging pengarumaan niyan. At tigin na miya kapiyak siya. Na din makawid na kaliya sa giyang kutwa kapililakaw niyan. Sa emak na niyan na giyang kutwa pengarumaan niyan. Taman sa kaya makamasagi ang kutawalay, minananay man ko pa ma, na sumialam.
Nakaya makasalam sa kanian, miya sembagagi ang kutwa bubay. Ana tigin na, kuya way. Pitiru ya gitu, tigin na dipakan na. Nanto na tigin na miya nagakunian. Pitiru ya na tigin na pangaw, nanto na niya tigin na miya katiru. Na kaya tigin na kawan, dumiya yun din ceke oto. Kaya pendayun sa kanian, siyurong yan nagyang kaya bay, na tigin na bulo sa ka. Ana tigin na, miya kata itay na bay. Bulo sa katigin. Ana tigin na. Kenapa iya tigin? Kami mile aku nian. Nagumiya kata ite de punaya. Adna di manian, adna inian. Kenapa iya tigin sumia pangarumakum? Miti pusat wa kami ala lagui kuda tu. Kaya maka tu na tigin kuda tu Iti kuda tu inu kanan. Na tigin na suat tigin sukewing anak. Karena begitu. Tigin ang kainu. Na tigin na. Dia ngotua tigin miya umako na komplit wilawas. Nagumiya kata iti da tigin. Sumia nama ko na miya sembaga ko niyan. Peter wa tigin na pangaw. Di pa kano no buta. Bangal na. Ay mana niyan ada lima niyan. Da inian. Na ino to tigin na miya kata iti da tigin na bay. Na tigin na gitu naman sa kaniyan. Peter wa kana tigin na mana adi pa kano no kaswa tigin sumata niyan na dan yan mi pangilele sa haram. Peter wa kana tigin mana adi mata utero. Kaya sudila yan na dan amia teru yan. Ay mana niyan na marata. Dan nama teru yan amarata. Peter wa kana tigin manai. Ayama niyan na antu ni mana di pakan. Aswat tigin sutangilan yan dari yan mi pamamakinig sa haram. Dan yan mi lalakaw suwa iniyan sa ayama na pantal sa haram. Dan yan mi pangawa-kawa suliman yan sa pantal sa haram. Gina na tigin ikinirupa na kanakaon. Nasungwing ka tigin na ka gina na tigin ikarumang ka. Gina na tigin idarudupa ka at tigin manay. Namiya kaya sabi surat tak ginawa sa kapipia ginawa. Di belakay sa kasungin si cagi ang kutwa darpa. Kaya suya niya. Kaya makamasagi ang kutwa darpa. Nayama na niyan na. Miya kan dirudupa sinan. Nasagi ang kutwa kaya pakatepiran. Nakagi ang mapita. Ayama na niyan na ini bental sinan. Agi ang kutwa panugangan niyan. Nakagi umuman niyan sinan. Na miya uman niyan agi ang kutwa wata iyan. Apang buro ko niyan si karuman niyan na kami wapat. Nakagi mawapat sa kaniyan. Nema na niyan na diyan ko tumambubay na miyarimbit. Nakagi marimbit sa kanyan na mibubawata na pwede kumangaw lama. Pwede kumangaw lama. Isa miya panutul na so minimbuata yan na so Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Isa miya panutul na ayawata iran na so Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Lani mana tu agiyang kutwa kaya pakambara katawun wallah. Sabab utus siya agiyang kutwa kalak na paratin yan si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Gina ni paganeron akikawit tanong si iku kalak na parates akikawit tanong si iku kabarakat apun si iku Allah Ta'ala. Ikadua akikawit tanong si iku barakah apun si iku Allah Ta'ala na ad-du'a kapamang ni si iku Allah. Lala yung tanong pumang ni si iku Allah agi yung kutwa kapakam barakatan yan si sagi yung kutwa kabaran dia tanong yung kutwa lang wantaman. Igira amin barakat agi yung kutwa say na api hindi niya nakapagtu na pagtu. Apia ikaito yan na miya katiro pia. Giyong to miya lalayo na karakano ima pagistorya sa giyong kaya seminar tanong ilani man naging kaya mga ustad aya sukairan na damapira da ema na ni na 1,000 2,000 sukairan napakatiro pikiran da awida kaliran da utangiran giyong kaya mga maestra mga engineer nila bisa 10 nga 20 isukay mga laiyutang da pun makwas ema na niyan na sukairan na miya langan din na bayad jalon ilani man to. Kaya yang kaya may ito na piyakan barakat wallah kaya miyusar si kuya mananin na ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala. Miyusar ko mananin na para tiya si wallah Allah ta'ala. Na ginan ikailangan sirakatan. Igira piyagan na ka napangnin ka si agyang kutwa miyagan na ka sa kabarakat. Igira at namigira ka sa panganangkan pangnin ka sa baraka. Igira at na yamananin na ato na iba na miya ka kumapian ka pang ni nakasabara ka gira ako miyang kasapang pang niya ka wallah pakambara ka ng Allah ta'ala yang kutwa pang nang ka ino man to gitu ema na ni na kinisugo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igira at tingin man iya adna miya ka pangarumarkano pang ninyo sa baraka gitu isa ba pagira na miya kawing na pembetian tanuruna barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair gitu man ipumang ni tanusiran sa kabarakat
Ubah kanu nagiang kutwa dua miya katepi napakam barakat wallahu taala na aya mabubid mga muria tawiran nagiang kutwa mga bilang ataw. Gitu man. Ini sugur ketanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang kipu pemangin tanuk wallah sa kapakam barakatan yan si kuya ba naniyan na mga rizki ketanu wallah. Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Waghfir lahum warhamhum. Igira adna miya ganarka. Naya syukur ketan wallah na ipemang ni tanusiran ya Allah napakam berakatan kakiran supaya maknanya na ini rizki kakiran naguri leeng kasiran naguya maknanya nakalimun kasiran ini syukur ketan pun Rasulullah aki pamanintan sabara kasih kuya maknanya napangan kantanu Allahumma barik lana fi ya Allah napakam berakatan kar kami agi yang kaya maknanya napangan kanami ginan isyukur ketan wallah kainangan sisagian kana namang ingda Arab na igira di kanu dimbitirai bang kabuya maknay na salama o di na di kanu kaya musawir na kasama piya musawir na may kang ginatangkan yan at tigina barakallahu fik pakam barakat na nakawallah igira amilitan o kung mga pagalitan may kapi piya ginawa niyan miya kakuha pa masatrak miya kakuha sa pwisto miya kakuha sa walay na ayaw patutrakatan na ipunduatan pakam barakat na nakawallah kanaba tanong siga kapi ka pa naman namartanong saka siga tanoron na mata nakagiang kutwar kian arkian din nasurakan arkan nuto diga kekuasur kian nagianan makna niyan na ato na iba na kailangan sukap pemangnya tanong si kubaraka na sumang Nabi sallallahu alaihi wasallam na din yan ipamangni sa kabarakat sa mga wata mga muryataw din yan sila ipamangni sa kabaraka nagianan ay makna niyan na patutrakatan mo sip man ako tamok si kutamok na aya kapumbuloy niya na abaraka at tigman na yung mga ulama nagyang kutwa aya maana niya na aya kapsugatan kakutamok ka na punsa sote punsa halal nagwaya maana niya na pirumasaya na ka ira pirumasaya na ka punsa halal na diim beloy agyang kutwa aya maana niya na tamok ka aanto na iba na baraka na padisakap kebeloy niya na abaraka nakatunggusan sa zakat yang kutwa kapambagay ka saya makna niya na sadaka ay katiru Allah Ta'ala natiyan wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin sadin sa manggasto ni wating manay wallah asay na sudun wallay sembiun asakan yan ilbi mapiak wa makna niya na di imamagper pada penakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natiyan na ma naqasat sadaqatun min mal yang kutwa sadaka na dedin na abanian kelebat ako tamo ko abanian magpakadakal sutamo ko yang kaya mana kabagay sa sadaka na surang manaya waya mana niya na kaanto niya iba na kapriba so kapriba na bakaantir sa tamo ko na suka kabagay sa sadaka na ipagusuro tamo ko nakagisa ka tanong na makakalid ay yung kutwa kala na nga nalini man ino di bakaantir si salungan na mo rin na yakatiru Allah natigyan manay alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan mga tao mga papasangi kakan sa piribaan salungan na mo rin na di sinan pumakatindig inong tanaya ka pumakatindig na lagi di pumapasiran o syaitan sabab ubeteng minal mas nilay ni man ito nasokon so riba na madakan igintasan naya pinakaminus ko riba nagyang kutwa mama na lagi pumakay niyan si karoman yan ay ina yan nilay ni mananan na diyan kaya sadaka na ipkabarakat tayo tamo ko di niyan mapakang barakat suwaya makna niyan na tamo ko dahil man nagyang kutwa katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na pitru Allah Ta'ala ya ibn Adam unfiq alayk kaya tigin mo rin tao Adam nang gusto ka kang gustuan ko saka ang kakang gustuwi ay makna niya na sadin ka di ka pambagay nagyutuwi di ka kapambagir ka wallahu ta'ala sa pagper na padapan ayaman na niya na di ka barakat utamok na as-sidqu fil muamalah min bay'in wa shira'in wa tijaratin wa syarakatin wa ghairiha waya makna niya na kapatiis totoo watitano totoo si ko kapag hindudulo na lagi do kapasae lagi do kandegang ay makna niyan na lagi do kapag itumpu-tumpok na kailangan nagyang kutwa tigitan wa ay makna niyan na totoo ka
Piu-piu lagi yang kota diga pakin dulu na. Dabon paltek. Karena bang kapal plastik lagi yang kota pedega. Nah, buku nak gulau lagi yang kana nasidak. Pepati isaka saja yang kota gelebak ka. Sisir ka yang kota barakah. Ano man ka barakah utama kotan. Yang utati kita no si saranau. Di matutong sutamo ka. Mamasakan na yaman niya na limpang kairan. Miya kaya kan ako pumasa na guda. At tegun sa pansin na lagi dia. Lagi yang kota pansin na natatagun ito sa sinila sa di dalam. Namay nga pagasan nung lagi ang kotwa guda. Namay ito kaptugi dun sa guda. Ino to di tegun sa makay sa sabab na an babakar lagi ang kotwa guda. Adiman ap ketagun sa lagi ang kotwa pansin. Yan mana to? Mamasaka sa seda. Nagi ang kaya seda ka bagwaya. Natinaway ka ayaw kinibetad. Ayaw kinibetad nga inibetad yan. Mamasaka una muna magakula ka no. Pira ini. Na 300. Nabadi kapakaya magatos sa gulima. Ay do at tigin na miya lapis ako. Kuwang ka tigin man ay 200. At tigin man ay kami perwata. Amagatos sa gulima. Mata na kagiyan kaya tigin man ay 200 na tabla ini. Betadi na 5 yan si tabla. At tigin na tabla ini. Lain mo palain ka pamaraka. Mamasaka mo sa bangana. Naupama ka may itur ka. Tigin na miya bagay na ka. Mata ada ide ita ka bisumala bangana. At tigin mo, anak ka makamagi yung tabang anak ka. Abang anak yan. Namay ka may itur ka. Natinaginan man yung suiman. Tuwa kang bubang anak. Agi nga malo mga ito mapiakap kili ako tao. Lani man ito. Para bumapusan yan, naging kutwa dagangan yan. Naging kayakan dagang na pwede sa sarat yan. Nayamaan na yan na, masuat ako pumasaan ka. Pwede sa sarat yan na masuat ako. Namay ka di kong kasuat na, nayamaan na yan na, batal suka pusay. Hindi kong masusuatan na. Naginan. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam ating na al-bay'anu bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam aswat tigin sukapusay na di makasumili agian kutwa dua kataw. Ibarat yan ma lam yatafarraqa kudairan kapakambelag. Ibarat yan nami pusaita agian kutwa kia pusaita na taman sa data kapakambelag kanudutap sa agian kutwa darpa na kepakai pena irudua kana agian kutwa pia masako. Na ibigay karakan swarga yan. Tama sa data pa na makambelag. Makambelag ka no. Na ino puno to kami aswat ka sa iyang kutapa sa iyan. Ay makna niyan na. Anto na iba na miya pasa di suka po sa iyan. Miya pasa di suka po sa iyan. Nagyan na. Bada pa sa iyan makna niyan na kapkikawita si kubaraka na qada'ul a'mal wa tijarat fi awalin nahar. So kapangabalaga si kukandegang. Kapangabalaga si kumagalbak. Nabagyan ko to aya kapaka man yan na alaw na. Ayan yan nakakuma akong dugangan yan na alaw na. So kapang abalaga, naginan na baraka. So ayan makna yan na kesukat akong dugangan ka. Ito isa ba papitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin na Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, napakambarakatang karakan ko mga ummata ka na tingin man ay sudira nakapangabalaga. Dan mana tu ini pamang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So umat yan amapasang ikapangabalaga si kugalbakian. Naginan. Kikaw ito pananan si kulim wallah subhanahu wa ta'ala agyanganan ading kakapangabalagi si ikwaya maknan yan na ato na iba na kawiyagan ka. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igiraad na sigu iya na pagtaw na ayakap sugu kinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira paganaya ayamak na niya nakapipita ayamak na niya nakapangabalaga. So sakhar na ayab tadi na padegang sa kanyan na dad na sugu niya na kung mga buhi niyan mga pagtaw niya na inunta na si iku ayamak na niyan na kapangabalaga kaya kasugu niyan kira na si iku paganaya kapipita. Nagyuto isa ba papiakan barakat wallah su tamukian na yamak na niya na piyaka usur wallah agyang kutwa tamukian. Saya yamak na niya na taman sa aya kaya pakala utamu ko sakhar na yamak na niya na taman sa dad sugu niya na kutamukian da betada niya kutamukian. Saya yamak na niya na kaya pakan dekan wallah kaya pakan barakat wallah ta'ala. Nah, pada pen saya yamak na niya na kapkawita si ko barakah na sukap kedega si ko sunnah. Kap kedega ko sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igira pinggulo lang kagian kutwa sunnah Rasulullah na di pakam barakatan wallah agian kutwa galebaka sabab si sayang kutwa ayam makna niyan na antuna iba nakap kedegang kasih ko sunnah Rasulullah lagi dukakan ayah sunnah Rasulullah na mati timu sutau ko kakeniran ayam makna niyan na pitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswat tigin subarakah
na turun na tiyan ko panganan kana tiyan sa ikulo okean gitu isaba pating nabi girap kan kano nasi kano pagpuna tiyan ko mga kilidian gitu ya makna niyan na subuhan katan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dan si kumanga antuna ibana pepemangi kawit si kulimu udi nagyang kutwa baraka apun si wallahu taala pepengnin tanuk wallah apakah barakat niyan sumasa tanu mga tamu tanu mga muria tanu mga pamilya tanu so ilmu tanu so mga amal tanu nagu su dunia tanu nagu su alungan tanu mori nagu giang kaya kiatimu tanu pangnin tak wallah apakah barakat wallah kanggunan tanu pia-pia mapentan sa giyang kutwa mga tao apiakan deklansiran wallah sa baraka uli na mapia wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.